Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'amahirwe. Haleluya. Hari ijambo nkunda cyane mu gitabo cyete Yohana yanditse, cyete cya 3. Haravuga ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ugire amagara meza. Reka mbifurize nawe ngo umererwe neza. Ndagusengera mukundwa ngo umererwe neza muri byose, ugire amagara meza. Yesu abaho umugisha mwinshi, mukomeze kumererwa neza mu mwami. Reka dusangire ijambo ryanditse mu cyete Paulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi. Iki cyete cy'Abakolosayi ni igicete cyiza cyane Paulo yanditse. Kolosayi havuze ubutumwa bwiza umugabo witwa Epafra, umuntu mwiza cyane yababwirije ubutumwa bwiza. Paulo arabandikira kino cyete, ndashaka gusoma igice cya 3 imirongo yacu mikeya. Umurongo wa mbere havuga ngo none rero asanga mwarazuranywe na Kristo, murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari azagiye iburyo bw'Imana. Nimba mwarazuranywe na Kristo nk'Abakolosayi, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari. Reka kwifurize nawe turondere ibiri hejuru iyo Kristo ari. Nimba twarazuranywe na Kristo, ndizera neza ko wazuranywe na Kristo nawe. Turondere ibiri hejuru iyo Kristo ari. Mushire imitima ku biri hejuru, timuyishire ku biri mu isi. Bavandimwe, mureke imitima yacu tuyishire kuri hejuru, kubera ko hejuru aho Yesu ari niho ntabwo tuzoja kuba. Haleluya. Hari indirimbo dukunda kuririmba ivuga ngo aho Yesu ari yiteguranye ingororano. Haleluya. Zabanesheje tuzozihabwa. Haleluya. Dushire imitima yacu kubiri hejuru. Reka kwifurize umutima wacu tubishire kuri hejuru iyo Kristo ari. Niko yabwiye Abakolosayi umurongo wa 3. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bushushanijwe na Kristo mu Mana. Kuko mwapfuye ubugingo bwanyu bukaba bushushanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Haleluya. Kristo niyerekanwa, natwe tuzoca twerekanwa turi mu bwiza. Haleluya. Umva, ndakwifurije kuzobona Yesu, ndakwifurije kuzobona Yesu. Amen. Nuko rero, mwice ingingo zanyu zikiri mu isi, mwice ingingo zanyu zikiri mu isi, kuko twebwe turabisi. Ariko nimba ari ingingo rwawe ukiri mu isi, mwice ingingo zanyu zikiri mu isi. Yagerageje kuvuga nkeya, aravuga ngo ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza kubi k'umubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bitabarirwa. Ibi mwice ingingo zanyu zikiri mu isi: ubushurashuzi, ubushakanye, ubusambanyi, ibihumanya, ibigumanya amajambo, ubwenge n'uvyiyumviro, ukwifuza k'umubiri. Hari igihe umubiri kwifuza ugutwara gushaka, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose. Imana ikurinda ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi. Hari igihe umuntu ashaka iby'abandi, agashaka kwifuza iby'abandi, bamwe uzubyifuza, bamwe bakareka kubyiba. Ibi bigomba kuva mu buzima bwacu, no kusenga ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana, hari ibintu ushaka kuba ikigirwamana mu buzima bwawe, ikibanza cy'Imana kikavaho hakaja bya bintu. Ibyo bigirwamana bive ku buzima bwawe. Ibyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bitabarika. Ibyo bigomba kuva mu buzima bwacu bakundwa. Amen. Namwe mwarigenderamo kera, hamwe mwari muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi navyo. Si bi Paulo yavuze byo haruguruza, yavuze n'ibindi: uburake, kushingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntiyakagira amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntiyakagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Bene data, kanwa kacu nako guhimbaza Imana no kuvuga ibibereye. Ntiyakagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kacu. Imana turinde kuvuga amajambo ateye isoni mu buzima bwacu. Haleluya. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe. Twiyambura umuntu wa kera, wana intambara nziza yo kwiyambura umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe. Wewe wazuranywe na Kristo, ngomba kubaho mu buzima Kristo akubona akakunezererwa. Bene data, mureke tunezeze Kristo. Paulo yabwiye Abakorinto, aravuga ngo Kristo yapfiriye abantu bose, nuko rero bose barapfuye. Icyatumye apfira bose nuko kugira ngo bariho twoye kubaho twinezeza, ariko tubeho
tunezeze uwadupfiriye akatuzukira. Haleluya. Ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, mukambara umuntu musha. Haleluya. Ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Iyo niyo shusho ndakwifuriza, umere nk'ishusho y'iyakuremye. Hari ishusho y'iyakuremye, umere nk'ishusho y'iyakuremye. Haleluya. Aho ndiyaba umurongo wa 11, aho ndiyaba umugiriki cyangwa umuyuda ukebwe cyangwa utakebwe, abadebagura cyangwa uwundi mugurano cyangwa uwidegenza, ariko Kristo ni byose kandi ari muri bose. Kristo ni byose kandi ari muri byose. Nuko rero kuko bibereye abatoranijwe n'Imana, bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe. Haleluya. Nuko rero kuko bibereye abatoranijwe n'Imana, bera bakundwa nayo. Haleluya. Bera bakundwa nayo. Imana ishimwe kudukunda. Mwambare umutima w'ikigongwe. Bene data, ndakwifurije kugira umutima w'ikigongwe, kwiyumvira abandi, ntiwiyumvire ibyawe gusa. Pawulo abwira Abafilipi ngo ntimwiyumvire ibyanyu gusa, ariko mwiyumvire ibyo bagenzi banyu. Ntiwiyumvire wewe gusa, abana bawe gusa, abo muvukana, wiyumvire n'abandi. Ugire umutima w'ikigongwe, ugire umutima w'ikigongwe, ugire n'ineza. Yavuze umutima w'ikigongwe n'ineza. Haleluya. Urangwe no kugira ineza. Mukundwa, ndababwire, urazi ko ineza ukora itazigera ibora. Urazi ko ari umunsi umwe ineza yawe hariho abana bawe cyangwa abuzukuru bawe bazoyimbura. Urazi ko ineza yawe ari imbuto itabora ububizi no kwicisha bugufi. Haleluya. Mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi. Pawulo yavuze ngo umuntu wese abone ko mugenzi we amuruta. Hari abantu bicira hejuru akikubita ku mutima, arashaka kumufise ibyo biri hejuru y'abandi, ariko uce bugufi. Ibyo muri isi ntawamenya, biza bihinduka, isi zizunguruka, ugasanga wewe ejo wari uri hariya, uno munsi uri hariya. Uce bugufi, uce bugufi ni inzira yo gushirwa hejuru, niko umwanditsi Salomo yanditse. Yaravuze ngo guca bugufi ni inzira yo gucishwa bugufi, ni inzira yo gushirwa hejuru. Duce bugufi. Pawulo avuga ngo twambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi kuganze mu buzima bwawe no mu mutima wawe. Kuri barya uruta, kuri barya ufite byinshi kuri bo, umutima uciye bugufi. No gutekereza no kwihangana, no gutekereza no kwihangana, gutekereza no kwihangana. Ibi bigomba kutubera umwambaro mu buzima bwacu. Mwihanganirana, kwihangana. Imana igushoboza umutima wo kwihangana. Umuntu nagutuka, mwihorere. Bibiliya ivuga umunyabwenge azayirengagiza icyo yacomuwe ko. Kwihangana, muhariyana, mubabariyana. Iyo umuntu agize icyafa n'uwundi, kuko umwami wacu yabahariye, namwe aba ariko muharirana. Kuko Kristo yatubabariye, namwe aba ariko mubabarirana. Ikigeretse kuri ibyo byose, ikigeretse kuri ibyo byose, ikigeretse kuri ibyo byose mbabwiye, mwambare urukundo, nibwo mugozi uzana gutungana. Mwambare umugozi w'urukundo, niwo mugozi uzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo agaze mu mitima yanyu. Haleluya. Amahoro ya Kristo Yesu agaze mu mitima yanyu. Ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abama bakenguruka. Amen. Kandi mube abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Ijambo rya Kristo riri muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanya, muhanurana, muririmba zaburi n'indirimbo z'amatazirano y'ibyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Haleluya. Muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Amen. Kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa. Haleluya. Ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikorana byose, muhore mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Ibyo mukora byose, haleluya, mu majambo no mu bikorwa, mubikore mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakundwa, Pawulo umwanditsi mwiza w'ijambo ry'Imana, haleluya, yarakunda cyane n'abaturage b'Abakolosayi. Arababwira aya majambo mpeje kubasomera.
asangwa mwarazonye na Kristo. Mushira imitima yanyu hejuru ya Kristo ari, asangwa mwarazonye na Kristo. Murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari, murondere kubana n'abantu amahoro, murondere kugira neza. Hari ahantu yavuze ngo asangwa, kubera ko twazanwe na Kristo, yavuze ngo twambare umutima w'ikigongwe n'ineza no guca bugufi. Haleluya. Hari ibindi yatubwiye tugomba kwiyambura, yavuze ngo mwiyambure. Umva, kubera ko muri ko murabona iyo Kristo ari, mwiyambure ubushakanyi, ugwango gubusa. Hari abantu bagira ugwango, ugasanga umuntu afite igwabo ngo bandi, mwiyambure. Twambare umutima w'ineza, twambare umutima w'ikigongwe, twambare umutima w'urukundo. Ibi biganza ubuzima bwacu. Haleluya. Kristo niyaza, ndakwifurije kuzobona Yesu. Ndakwifurije ku munsi umwe tuzabana muri cya gitondo cy'ubugingo, cya gitondo abera bazoja kuba mu. Haleluya. Haleluya. Hari ahantu tuzoja kuba, hari aho abera bazoja kubana na Yesu. Ndakwifurije nawe kuza mu cyo gitondo. Yesu agaguha umugisha. Data mu izina rya Yesu, imitima yacu ndasengeye umuntu ukanumviriza, imitima yacu dushire iyo Kristo ari. Haleluya. Turondere tubishire mu mwete wacu. Amen. Yatubwira tugomba kwiyambura, ko twapfanye nawe tukazukana nawe, tugomba kwiyambura. Haleluya. Hari umuntu wa kera twabamo bakera, turakeneye kuba abantu bashinze imizi muri wowe. Haleluya. Abantu bashinze imizi muri wowe, twambara umutima w'ikigongwe n'ineza n'urukundo no kwicisha bugufi. Ijambo ryawe riyo muri twebwe rigwiriye rigwije ubwenge. Ijambo ryawe riyo muri twebwe rigwiriye rigwije ubwenge. Amahoro ya Kristo Yesu agaza mu mitima yacu. Urakoze Mana yacu, wezagire, uduheze gupfa ku cyaha n'igisa naco, tubeho twarapfuye ku cyaha, tunezeze Kristo umwami wacu. Yesu urakoze cyane. Yesu abahezagire.